Dakle, u Ustavu je jasno izraženo da se hrvatska državnost izražava u narodnooslobodilačkom pokretu te da je narodnooslobodilačka vojska hrvatska vojska. U Bleiburškoj komemoraciji se ustaše neispravno tituliraju kao hrvatska vojska. Oni su prema Ustavu neprijateljska vojska. Ja, ik vind dat die techniek kan worden, bedoelde. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want het stond. Ja, dan zwijg ik liever.